Jotono hambai ti coba ni sibai sengtini social media ba press ni bisingtei lokoroni beskago ma faimeni karon ni kamuti hai thangnai ADC election jora jotono TPF ni khorangno yasagai TPF ni khorangno borom roboi ti TPF ni je planning strategy planning no ti prasa dofa joto yasak mani bagai koila sobani seluti afar joto ti prasa sini hati dokono hamjangai luko songa nagai tini sengtamani bagai hambai maya farang khang khang ke oro ko kursawani thangani nanggo thangnai ADC election no seng jotono TPF ni project 1 year since kang je saklai jak tongani je bubagra Pradut Kishore Manik Bahadur no ADC ni CM khanyani bagai TPF je project khaika movement khaika tai आंदोलन khlaika कोर्ट केस खाइखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवाइसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खलाइगि अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हाइखलाइगि बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया तंगनि केबो गसे मैया तंगनि केबा जतनि काइसा टीपीएफ नि खरांमै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाइ हनै पाल पाल खलाइगि साकथालाइगि जतनो कसा खफर होनाय लियाखलाइगि एडीसी इलेक्शनआव पार्टिसिपेट खलाइनायखा तै o soba keplai bengkha hai klagi tini sengnoka TPF ni khorang te TPF ni planning te project bo success songkha amne bagai ti prasa joto loko hate da fano hamjagnai te TPF ni sobano khorang yasagai tini ADC dokhol khaiman mani je jaga wo lockdown ni bemungtei pandemic ni bemungtei jike rauna asau rogoi 6 month ni after 6 month klagi additional naikol phangkri ke tongmani no tini a jaga wo seng nok phang songoi mankha या बार जगह कैसे सानानि कोक्लाई मनि खमति हाय जे आ जगह सिनि बरक रोगनि वन शॉप पुंग तंगमनि ते टीपीएफ नि बन हार मुंग तंगमनि आ जगह रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रोडक्ट किशोर न आ जगह आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खाइमनि या बा जों तिनि नुका सबा कप्लाई इंगमनि परे आ जगह जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खाइमनि आ प्रोजेक्ट बा ते बरक रोगनि लोको रोगनि वन शॉप मुंग आबो कैसा बखावो थंजाक मनि हाय जों नुगै थांखा हाइपना कक्रै जों नायमनि साकबाय थां सातक जागनाय बा साकबाय थां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खाइमनि रॉयल साइन प्रदुत किशोर मानिक बहादुर हुनै निका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खाइमनो न सारा तिप्रा सारा गुजतनो आबनो सपोर्ट खाइगि बोट लाइबेका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फाइका जे आ जागावो बुबाग्रा प्रदुत किशोर आरो जागावो थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदुत किशोर तिनी आ सीएम नि लोकरा वन सबै जे पुट्रो मानि आ जागावो बो आसोगै मानलिया तबानि बागै आसोगै मानलिया आबनि गोबांमा तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो फियाबा तिनी टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस मानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जिकेरावना आसरय तमनि सिनि बरक हर आसोकनि नांग माने आ प्लानिंग सक्सेस मानि बागै जतनो पाइपलाय हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इंकामति हाय तानि बागै खाखामा माया फरखां खां खांखे टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खाइमनो पुइतो खलाइगिनो जतनो बुद रखा प्रदुत किशोर सीएम साराय हनि फियाबा तिनि संनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारनो जों सामाया बनो काहामके साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो काइसा सोंनुं दं फियाबा जोंगरनिगो कक साजनाय तंगनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदुत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदुत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो बुट बासा मानि ते बो इलेक्शन पाइबि माने परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तो माने आ कमिटमेंट को बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमा न मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमा न आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगि लोको रगनो जे इमां फुनुक बनि आ इमांनो बो मुक्थां खलाइमालिया ते लुकुरक बनो जे पुइतो खलाइगै बनो जे सपोर्ट खाइमानि आबनो बो लुकुरकनो रगै मानलिया नका अ जगाते कैसे साना निकलाइगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शननि जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लुकुरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदुत किशोर मानिक बहादुर नो या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागावो लगे रगुई बेबाग जागावो फान रगुई बेबाग जागावो बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फान मानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani obo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakar kha te commitment no bo belai ke no thungkha a jaga wo sung election ni bisingo srai ke nukjangmani isa muito khlaibana TPF bubagra product kisur no CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 te high court of bono CM khaya ni bagai sung high court case khai election ba saka bono CM sarwa ni bagai te election of part of sung bahai ne TPF ni mo kisu leadership rohanai council boni loge wo hanai sung rakha fiaba boni support to TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaika abo TPF president patal konna sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na kereng borok jotono saimani jara one shot na rengya borok hoitu ba tini bubusia borok kabangma comment khaimani kintu ba kubui kok khangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisuring mani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai klai abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno naraknani bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng narkha election seng TPL 4 bono support khaika fiaba boni je politics thungmo seng srai ke nuka TPF no bo balai ke na lukuni baskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF sini TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai ke na khawa seleng ma sungsa belai ke na nai thogya sungsa amati haibuni samu muksa bahai khang ke TPF je to product ki suno siti pramothani chairman product ki suno sing support khaigi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaika a jago belai ke na lukurok jotono lasina sungsang jaka pe khariok ma sungsa bu jotoni bukhawo asaika kaisa party ba kaisa leader kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khanyani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization no sing ora objection khaimani nukya TPF jeto tipra mothano si support khai ba sagung khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaika number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment domani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia ar teibo bo sakthari bono teibo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o sing TPF ro puito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hiwan sogui sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tongmani a jaga wo bo TPF no subanai kiaba sing nokha TPF no subana ni thangai bo ara tei challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sagang tongo buagra no support khai hinai otoso TPF no ke bo challenge khai ara TPF ni no jotono fel khlai bacha eka ara no sing nugo bo belai ke no discrimination khaika ti prasad do phano thamsa khaina ni bu mungtei bo thamsa ring ka hamko piaba jeta TPF bono support khai pani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama ta bono mullain khlai malia bono bo kha bai ya sakini nyamalia ke bo chaka o thamsa ni halok no boarding kha eke teisung ke srai ke Simon khaje je commitment boromani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaise pan bo narak sakliya abni bagai te bubani kok khajak baki tongmani election paiwe ge government form khaipro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro bubani tongmani abni bagai sing election jara te nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni TPF ni benaro pani picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use family pojunto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson bising ti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tui kabang ma politics ni basono bo use khlaika kiaba practical bo bahakebe patal no bo discrimination khaika bo bahakebe politics of games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono ka hamke sai